kusho ukuthi umuntu wangena kumina, kwangena umuntu wayifundile, ufuna ngiphile lempilo yakhe. Engisho ukuthi lapho ufuna si-understand umuthi ukhona, sizokunika umuthi. Uma ufuna siphakamisa amadoda sizowaphakamisa, uma ufuna ukuthwala sizokuthwalisa. Uthi uthwala ngeenyoka sokuthwalisa ngeenyoka, uthi uthwala ngamadoda omgede sokuthwalisa, ufuna ukuthwala ngewele sokuthwalisa, ufuna ukuthwala ngabantu bakini abawu-4 sizokuthwalisa. Yonke into osuke ufuna uzoyithola, but ungajaji ukuthi ngigqokeni. Le nto engiyigqokile akuyona ozohamba nayo iy'ngubo zami lezi. And ubona imoto engihamba ngazo ezami, abasebenzi bami abami akubona bakho. Wena yeke ukujaja abasebenzi bami usucabanga ukuthi umuthi ekuneyona ulingana nabasebenzi bami. Yinto engene kumina, and then nomuntu owangena kumina wangiphoqa ukuthi angihambe ngiqale ngokufunda kuze ukuthi ngazi lento engizoninika yona ukuthi ihloliwe yini. And then i-packaging esibanika ngayo abantu akufani nakwena kwenye indawo. Engisho ukuthi uma ufika inyanga iguqela phansi ikunika izinto, ungathi ngizosizakala kanjani nomuntu ehlupheka kanjani. Believe you me, awazi ukuthi kunani ngemuva. Njengoba ngenza le nyanga njena eseNewcastle iyablasta, iblastela endlini engenamsebenzi. Kufika abantu lapha ngeemoto ezibiza indlela eyisimanga, kodwa egcine kupakwa ama-Mercedes abawu-2 kuphela, kodwa lekhaya kuyablasta. As long ngiphesilo zokublasta, kuyablastwa nje kuphela, kushawa imali kuphela, imali yangempela. Engisho ukuthi-ke asukeni-ke kulo mhlaba lokuthi sizothi thina inyanga ey'ncane nazo le nyanga ey'ndala funa nazo silungise spelling. Aziyeke ukuchallenge iy'nyanga, kuney'nyanga ey'ncane la eThekwini nala KwaZulu-Natal naseGoli ezenza kahle kabi kulapheni. Zinemali le nyanga ey'ncane, but iy'nyanga ey'ndala sezifila inferior, zisebenzisa le nyanga, ziqamba amanga kuma-YouTube channel zithi nje umbono wathwala nje wathwaliswa yimina. Amanga lawo, ngoba nawe sikutrendile, sakuthola ukuthi kade uzama ukuyothwala la okwakuyeke khona lo muntu bafike bakugqobha bakuvala ngoba uze nalo mqondo ukuthi wena wazi umuthi. And iy'nyanga lezi ey'ndala azisuke nje kulo mhlaba ukuthi inyanga encane if ikhuphuka jabula kakhulu, ngoba nami nginazo iy'nyanga ey'ncane ey'khuphukayo. Ngiyi-mentorisha, ngijabula ukuthi uyakhuphuka, ngimfundise ukuthi awumukhuphuka kanje enza nje, umukhuphuka kanje enza nje. And then abasuke-ke ozakwethu laba esesikhulile nabo esizorithana nabo, laba abafikayo ngempela ekulapheni, asiyeke lento ukuthi sizobagxeka, sibabize ngamagama, sithi bawukuthi abawazi umuthi, thina sazi umuthi, thina sibuye endaweni yokuthi iclient lethu alisizakali. Isiguli asisizakali ukuthi wena ugxeka inyanga ewu-FMG, inyanga ewumfundisi usibanibani, inyanga ewu-Dr. Sibanibani. Leyo nto ayisebenzi, ayizusiza muntu. Into ebalulekile asiseve i-purpose, asilaphe abantu ithongo elithe asibalaphe, ngoba akekho umuntu othi uma efika ethongweni kuthiwa akayogxeka inyanga encane imikhuphuka ukuthi isidlula yena. Virtually inyanga encane zenza kahle, asingangabazi lokho. And then inyanga endala ezinye futhi zenza kahle. Kunenyanga enye la isitenge ngengisisho isibongo sami, indala ya inemoto mhlawumbe 25 egcekeni, ihamba ngejeep, ihamba ngayo yonke imoto oyithandayo. Indala le nyanga inemizi, inayo yonke, iney'tezi, inayo yonke into. Engisho ukuthi nazi inyanga endala kunethongo lazo lisuke liphakeme kakhulu. Ikhona lesitenga idumile, angifuni ukuthi isibongo sayo bayayazi abantu abazobuka le channel. Engisho ukuthi-ke and asibamukele umuntu umenike leyo nto, asimbongele ukuthi hayi ke siyabonga ukuthi kuyenzeka. Umuntu omdala uma ufika kene ubona kumahliphihliphi esigodlo, ungasibheki isigodlo, yeke ubuka inzipho idla inyama wena. Yeka nje ubuka inzipho idla inyama, lento akunika umuthi uzosebenza. Umuthi awusebenza nge-hygienic, imithi yesintu le. This is not a sterile medicine, imithi nje yesintu. Wena ncinda nje, bethi ncinda izandla zakhe engasanithayizanga, ncinda nje uye phambili, khona into ozoyithola kodwa. Abantu abathwalayo bethwala bengasanithayizwanga, laphana uzogcatshwa uqala usanithayizwe, ufake egqumeni ungene laphana uchathe ugqunyezwa yonke into ugcatshwe kuphele kanjalo. Kodwa okusalayo namhlanje ucebile, awuzange ucebe ukusanithayiziwa, co-sterilization esesenziwe. Esisho ukuthi siyacela ukuthi abantu njengoba beza kuBabu Dokotela bezophakama kulungile, siyabonga, but abangajaji ukuthi ngizophakama kanjani uBabu Dokotela esebenzele eSalisbury Center first floor, akasebenzele ngane eMhlanga emabhilidini abizayo ko-Westville kuphi kuphi. Ngizolashwa kanjani inyanga esebenzele edolobheni? Mina ngifuna inyanga enesigodlo emakhaya. No, ungayijama ungayisebenzisa ikhava, sebenzisa umuthi esikunika wona, lo muthi oyiwona kuyiwona.